ole clear tu le ngai thatu zong te in zavain chibai le vekule hei nimin lama khanin Israel le US tangkop chuanin Iran abeya abom ngek mayani ti chuanin an minister te le an sipai ho tu lokte an thia ti chuan vo in lama izan lam khan Israel lamin an Iran supreme leader ber Ayatollah Ali Khamenei aboral thu anron puanga hei hi thu dikani loveti in Iran lampang khanin social media anron post vele ngala amaro chu Khamenei hi athinge ani ti fin fi anita a Iran lampang hi an natlom big lawani Qatar te Dubai lampang te po missile an kapa mo misil te pon tia missile kan tia mizo action ani ve meng chu an kapa ni ti khanin boina azual zela tuna an supreme leader hi ti to ma sela Iran sipai te an natlom big reng lawani mo eng poni sela update Fredia je kan share photang ole kan kalthui ma in chief minister special package CM special package sa thona singa don theina hi lo mel khriat verole ZPM sarkar chun kumtinin mihar sa mirathe ezonna turatana bultrana tursum nei lotan poisa sem thina kumina po hian cheng singa athonin ezonna tur atana bultrana nei lo mihar sa tana semle dona chu online ni na dil theyani hey number kan tarlana hian WhatsApp in ron bia ron text stop ula ron call ula document kan theta kan siang hian ID card malam thalak Aadhaar card bank passbook ration card le mani thalak ron thon turani ti chuanin online in kan lo boi pui don chawa number a hian ron bianga ZPM sarkar noya mihar sa tampuina hi idil ve thei ani Iran hroi tu lul mitam takin an Khamenei aliamta Israel khan fighter jet zan hi vela mang Israel hey an soi thina Middle East hi chon Israel bok khian ani boina thlenna sa tual thatna sa anti ni vena lai te po a om ve ani Iran uar be bom le update clear ho le ila Khamenei a om talo finfi anita kumsom thum paruk vel Islam sa ko zirtina khautak be chana Iran optu Ayatollah Ali Hosseini Khamenei chu athotalo Iranian news agency Tasnim news Irna Fars News tepo in an puliam thu hi mituit la purin an puangta ni somli an sundo ne mun hima alo biru chi alawani mele nge Israeli Air Force te khan abiru na an zupin dar zo Mossad te khan omna an lo sherule khiawani lo mo achiang thuai do ne Khamenei ya fanu mak pa mo nu le tunu te po thizinga antel ti fin fi ani bok Khamenei ya ai o tur hian afapa Mostaba Khamenei chu than ani thu report ani ya official takanem nge na ala omlo do tuna thita Ayatollah Ali Hosseini Khamenei hi Ruhollah Musavi Khamenei nen riat pollo turani Khomeini hi chu Islamic State CM2 ber founder ber ka ania Iranian Revolution zo nukum sangha zakwa som sari pakua atrang athi thleng kum sangha zakwa som riat pakua ro arel ani trama chuang Khamenei hi khovela misual berte zinga mi ti in athi thu Truth Social aposa American Iranian le khovel pumpuitan ne na ani thu le Iran nen deal ne a all sam ta sota arin thu atar langtel putrama hi chu atrong chak veya ani poi hei Epstein file te aron viral taka khachun mi thata khi chu trama po hi ani big lo ti chu kan hra tho ome an du hi an dawa an that meya super power veto power an nei miawa boi thak khop mai kan share zelang an pu bertan phubalak tumin IRRG chu Middle East US pai mun puisom ni pasari vel chu nasazo ka be an tum thu an puang leta mitam tak lomin an lama mitam takin an sun em bok heti lai hian IRGC commander tan Ahmad Vahidi chu ruat turani email Iran chu mi poimo nu na chanta te thak tu tur dang po ruat zung atum ani ral thuam lam kai noi fighter jet dangte zalen taka an che theinan Israel Air Force te chuan Iran khothang lama Advanced SA-65 Air Defense System chu fighter jet in anti chemasa ma se SA-65 Air Defense System hi khovela a omlo NATO minga chuan SA-6 SA-10 SA-17 le SA-21 chu a om ngei mai hei wanghen Israeli hovin in Vietnam an phuat chapani irin ani he air defense system ti chiat thi Kordak 3 medium range air defense system ani nge ya a hriat ani Israeli Air Force emo Mossad te chon SA-65 ti in aming an phua ngai ani fighter te lo mana lo kap tu tur ber KM zani kap pha Kordak 3 te anti chiat khan
zawzokin Israeli Air Force fighter te tan kong ain hongta ani IDF chuan telegram a post siamin an ram history a fighter jet an chua huk tamber trumani thu an puang fighter zani velin Iran an behem mai hangai tu amate tam tak mai an nia ma se voile khata arualin Iran boruak ka an thok luk thuk tina ni lovin anin che chok kol ani avain fighter jet zani vel Iran beinan an man thu an soina ani F-15, F-16 le F-35 mangin Iran chu an nuai tamia mi maya bomb missile tam zatam takhakin Iranian air defense system te missile launcher te avain target zanga velan be ani Israel in Delila missile an man thu kan retowa atho khatna a khan Blue Sparrow missile an mang ti fin fi ani leta an missile le bomb dang mang fin fi thlap lo chu soilowang Blue Sparrow hi Rafael siam ni in air launched medium range ballistic missile ania indona taktak ai ma in Israel chon Arrow air defense system enchin nana an mangber target system ani chu ma se atrol huna chon indona a alo man tak le mai he missile hi meter 6.51 vela seini in kezi sang khazakwa vela ritania KM sang ni vela ka phadai F-35 fighter jet atrang ka chu ani Silver Sparrow te po ala ombok Iraq le Syria rama Blue Sparrow missile booster tla hi char ani Israel hian Khamenei compound bora kham bom somthum vel zet an thak thu Wall Street Journal na tar lang US in dolong destroyer chuan Tomahawk missile an tho chiama destroyer som chuangin Iran a khwalti kan hriat to kha leila matrangin M14 True high mobility artillery rocket system HIMARS in anron chuzui zelbok HIMARS hian a rocket missile managerin KM som panga tanga zathum chuang akapha atharem rem le upgrade variant chuan KM zanga vela ka phato Ukraine po in Russia beinan an mangtluk tluk he baga hian tunlai indona a asir zinga mei ang drones po an mangna savio lebo ruak le tui pui atangin US kha ache ani kan hriat lo ral thuam dang po a mangnge yang Cencom chuan Iran beinan khan atrum khatnan Iranian drone sahet be chana US siam Lucas one way attack drone po manani thu a puang bok Qatar ko pui Doha van boruak a voisom pakhat ver missile bom puak ri hriat ania Iranian missile an lo ka siat ani rin ani ala chiang lo Qatar chuan an rama Iranian missile ta awangin mi som paruk an hliam anti Iran thinrim hian Dubai a beina savio maya bompuak ritam tak khriat ni in khovela building sangber Burj Khalifa po an chuasan hial mai hotel changkang da Palm hotel po akang vut mai Dubai airport po drone manga be ani Iranian missile attack wangin Israeli nu pakhatin nunna chana za somni velan liambok Khamenei ati humani du lovin Srinagar JNK a boina chuaka Iraka tele mundang tanga po du lo lantina mu tura om Washington Post in tarlan danin Trump Khan Saudi Arabia norna le ngen na awangin Iran na be Saudi Lal Mohammed bin Salman MBS nen tun na avoi tam takanin bi ani MBS a hian langsar takin in biak na kaltlanga Iran boina chinfel kho ma se aruk takin sipai chakna man alo du ani ome rampani atrangin comment ala omlo NGO pakhat Iranian Red Crescent thupuang tu Mojtaba Khaledi chuan Operation Roaring Lion le Operation Epic Fury awang hian Iran mi zani pakhat vel an thi to thu le mi za sari somli pasari in hliam an tuar thu apuang Iran rama province somthum pakhat zinga somni pali chuan he beina hi an tuar thu asoi tel Indian EAM Dr. S. Jai Shankar chuan Israeli FM Gideon Sar le Iranian FM Syed Abbas Arakchi te chu abia India chuan indona nilowin dokan kila in biak na kaltlanga boina chinfela du thu a hril ve India hian Iran rama Indian tang te chu Jordan lama tanga hruai ho tumin ma alamek Turkish President Recep Tayyip Erdogan chuan Iran in Gulf ramte abei veringot chu pomthei aniloti in adem le IAEA chuan Iran a Ukraine league awanga radiation level sang ala omlo thu an puang Qatar Amir Al Thani le Jordan Lal King Abdullah Tru te chu in bia in Iran chungchang an saiduna in biak na manga he in dona hi chinfel tha anti rualin Iran chu Qatar le Jordan ballistic missile manga adena wangin andem le ramchan himnan chula piang ti anin huam Iran hian an rama missile tholut fo chuan heng ramta hian an chang ve du to mai thei Iran ram kho pui pakhat minna pa meiche school pakhat US Israel missile na dena wanga School no pangthiza chu somriat panga an tlingta Iran chun UNSC
Iran le US hek na athe lut tam le Netanyahu po phone call in anin bi enge an soyero shia talani lo o Israeli ho Jewish le American ho Israel le US ho hichuanin an du an beyatin civil ho nun na no pangan nemo nu naw an nemo nu na hi an hlutte chiam lo tin he boina he indo na po he mitam takin Israel le US si anti turan ti ni hemi khamene hi abuai thla ka ahlo khopatin nun na ahlut lo boxia ama hi Islamic refugee ania Irana Persian diktak ho an lal khapai thain tian lal khota Islamic sa ko support lo te khachu athata soisa khatiang khanun rong takin ro relani anti amaro chu thran khachu anin he khamene ya hi anram tana martar dik takani anramin mason puya tuma nuclear thum nei ve atuma apoina om hlei nem dem om na em om big lo ti pol to an om ve thawani eng pon ni sela khachu mi mal nga idana in chen lowatin an sangoi zon pui kan ti donge an unaw an sa ko pui Islamic ram chen khaten Iran hi an tran puin an support at Dikhan Qatar le Dubai lam pechon in an support lo hle ani Iran pona be ve nge boka eng pon ni sela Khamenei berathia tin Iran lam pangten phubala kan latuma Khamenei ya fapa aron supreme leader le pechon he boina chu achuak zelinarin oma Israel le US an tlang miawa mo intelligence nei thalituk musa thokanin Khamenei omna kha an lo hrele reng poani thei dikhanin Israel le US an hlotling ri viawa amaro chu mitam takhianin tuna Iran Supreme Leader Khamenei hi an support vele tlatani mo khongai tu tam takom social media kan lu chuan Islamic page then khat le Muslim tam naram then khada chon martar ang hialin tian an ngaya ni somni chung an vui an sun don bokani o keni rama te chon hei ram shroi tu kan neya mani ram ta na thi ngam ang chi hi chu kan an lu tu kher lo mai theimo noi za za ni nei to chunga mani ram ta na martar ngam ram shroi tu nei ve chakom to khop mai